Agace ka Kiseke gaherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kamaze kujya mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho bafatanyije n'ihuriro AFC M23 nk'uko amakuru aturuka mu bice byabereyemo iyi mirwano abyemeza. Reka nongere kuguha ikaze mu makuru agezweho ku Imena TV 01 nk'uko maze kubimenyera ngiye uba yaguteguriye kandi nkayakugezaho. Nitwa Emmanuel Niringimukiza. Icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi, kandi amakuru nkaya ushobora kuyasanga ku rubuga rwacu cyangwa se kuri website yacu www.imenamedia.rwanda.com ukayasoma cyangwa se ukayakurikira mu ba mbere kuko tuba tuyakugezaho buri munota 5 kuri 5. The voice of the people, stay informed with exclusive news. You won't find anywhere else, only on. Nkuko nari nangiye mbikubwira, reka dusimbukire muri Kongo tugaruke ku makuru ari kuhavugwa. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri ako gace ndetse n'andi masoko akurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko abarwanyi batwirwaneho ndetse na AFC M23 binjiye muri Kiseke nyuma y'imirwano ikaze yabaye kuri uyu wa 13 Nyakanga umwaka wa 2026 yamaze amasaha menshi ihanganishije izi mande n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ikorana nayo irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ifatwa rya Kiseke rije rikurikira imirwano imaze igihe ikomeje mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri teritwari za Mwenga, Fizi ndetse na Uvira. Ni agace gafite akamaro mu ngendo no mu bikorwa bya gisirikare kuko gahuza ibice bitandukanye byo mu misozi miremire hiyo nayo. Mu mezi ashize Twirwaneho na AFC M23 bakomeje kwagura ibice bagenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Nyakanga kandi batangaje ko bafashe utundi duce two muri Mwenga nyuma y'imirwano ikomeye. Ibintu byakomeje guhindura isura nyuma y'intambara yo muri iyo ntara. Kugeza ubu Kiseke ishobora koroheza Twirwaneho na AFC M23 gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu bindi bice bya Mwenga ndetse bikabaha uburyo bworoshye bwo kugenzura inzira z'ingenzi zihuza uduce two mu misozi miremire. Imirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo yakomeje guteza umutekano muke aho abaturage benshi bamaze kuva mu byabo barahunga, mu gihe imiryango itabara imbabare ikomeje kugaragaza impungenge z'uko umubare w'abakeneye ubutabazi ugenda wiyongera. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro ku makuru avuga ko Kiseke yafashwe na Twirwaneho ifatanyije na AFC M23. Gusa amakuru aturuka mu bice by'imirwano agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje ndetse ko hashobora kuba hakiri imirwano mu duce twegereye Kiseke. Intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu zikomeje gukurikirwa n'umuryango mpuzamahanga mu gihe hakomeje gushakwa inzira za diplomasi zagabanya ubushyamirane no kugarura amahoro muri aka karere. Tukiri muri Kongo kandi reka nkubwire kuri aya makuru avuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarezwe muri ICC. Itsinda ry'abanyamategeko bahagarariye bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo n'abakomoka mu cyahoze ari Katanga ryagejeje ikirego ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rufite icyicaro irahaye mu Buholandi, risaba ko hakorwa iperereza ku byaha bavuga ko byibasiye inyokomuntu. Iki kirego cyatanzwe ku itariki 10 Nyakanga uyu mwaka 2026 kikubiyemo ibikorwa 11 abanyamategeko bavuga ko byakozwe n'inzego z'ubutegetsi bwa leta ya Kongo cyangwa se bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba byaragize ingaruka zikomeye ku baturage mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu byo bagaragaza harimo urupfu rw'imfungwa nyinshi n'abakomeretse mu mvururu zabereye muri gereza ya Makara mu mwaka wa 2024 ubwo hagaragajwe igikorwa cyo gutoroka
banagaragaza ubwicanyi bavuga ko bwabereye mu mijyi irimo Lubumbashi, Kolwezi n'ahandi mu gace ka Katanga. Umwe mu banyamategeko batanze iki kirego, Maître Hervé, yavuze ko bamwe mu bayobozi n'urubyiruko rwa Force de Progress rufitanye isano n'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Yongeyeho ko hari imvugo zishingiye ku ivangura zivugwa na bamwe mu bayobozi zigaragaza ko bamwe mu bakomoka mu gace ka Kasayi biyumvamo ko bafite uburenganzira bwihariye ku butegetsi. Maître Bernard yavuze ko kuba ubutabera bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butaragize icyo bukora kuri ibyo birego ariyo mpamvu bahisemo kubigeza ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yavuze kandi ko ikirego cyubahirije ibisabwa n'ingingo ya 15 y'amasezerano ya Roma, bityo ko gikwiye gusuzumwa nta nkomyi. Uretse kukigeza muri ICC, aba banyamategeko banatanze ikindi kirego mu nkiko zo mu Bubiligi bavuga ko bamwe mu bakekwaho uruhare muri ibyo bikorwa bafite ubwenegihugu bwo mu gihugu. Icyitezwe muri iki gihe nuko ICC izasuzuma ibikubiye muri iki kirego ikemeza niba hari impamvu zihagije zatuma hatangazwa iperereza ku byaha bivugwa cyangwa niba dosiye ishobora kudakomeza. Aya makuru reka tuyakomeze nkubwira ko abanyamerika bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakumiriwe iwabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo gikumira abanyamerika bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya Ebola kiri guca ibintu muri iki gihugu cyo ku mugabane wa Afurika. Ibiro bya Perezida wa Amerika bivuga ko abanyamerika bava muri Kongo bazajya babanza gushyirwa mu kato k'iminsi 21 mu bindi bihugu mbere yo gukomeza urugendo i Washington. Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kugeza ku itariki 11 Nyakanga 2026 byemejwe ko abantu 1926 banduye iki cyorezo, barimo 700 bamaze kwitaba Imana. Abanyamerika babiri barimo umuganga Dr. Peter Stafford banduriye Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo boherezwa mu bitaro byo mu Budage, aho bari kwitabwaho byihariye mbere yo gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yari yafashe icyemezo cyo gukumira gusa abanyamahanga bava muri Kongo, yemerera abanyamerika gutaha, ariko ubu ikaba igaragaza ko iki cyorezo gikomeje gufata intera ku buryo hari ibyago ko cyagera i Washington. Abanyamerika banyuma babarirwa muri 20 bageze i Washington uyu munsi ku itariki 14 Nyakanga uyu mwaka wa 2026 bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko nyuma yabo abandi batazemererwa kwinjira muri iki gihugu. Ndagushimiye witwabanye muri aya makuru yaragezweho ku Imena TV 01. Icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi, kandi uramutse ushaka kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Imena TV 01, kuri website ni www.imenamediarwanda.com. Ngiye wayaguteguriye kandi nkaba ngugejejeho aya makuru yavugwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Emmanuel Niringiye Umukiza. Amahoro y'Imana nabane namwe. You won't find anywhere else. Only on Imirwano TV. Always at the forefront. Imirwano TV Rwanda. The voice of the people, stay informed with exclusive news. You won't find anywhere else, only on